Ner malaken yam kana diala content barwani lingwase me biya kamal ka Nuer online TV channel. Ati kon ga jomi bi kon lingwase me ramanen kontur de gwase me miti chonga kene Dr. Riek Machar jen chwale jul nomngek. Jul nomngek chala do jen teme rɛywec ka juba wajen choroda bar kire wika so Sudan kwa gwada dana chotin kwa jele kwich. No. Jul nomngek ramkel ka kume SPLA IO jen leda ka members of parliament nika gwad misho jen chwala jul nyam nomngek jen she kume kir ma yadi chala do che je la jor kie che look no kie che chunkel ke kume mala kume kir ma yadit chala do jen cha sho watch katere wike juba nika gwase dan jen kana kon watch re wike juba kia kana yiɛn de kolar no kana yiɛn bar teme jojen wo gorke je kume mentere rɛywec ka juba ka chala do jen charoda barra do chetere wujen teme chwale honorable jol nomngek chala do che jere wi charoda kolrare wi ka juba ka che gwam shangach no chaone media nan ko kenno de gwad dara te tinde je gor no che wonne ki gwad den che otina wa jen charoda bar bana all the detail bana kalin ka jen lerame ko gor kono bana der to wan bukon kaling udenen kon ma gwasa me jen yala go chairman akol Emmanuel ayi madut kene major general akot lual arech anona ala former presidential press secretary ateny weka ateny take jom chalat chawarga chaje gwar kirma yadit ke president self kirma yadit no kalanga jeno de wude shalkame ke kwa Trinity Energy chairman akol Emmanuel ayi kene major general akol wal no wa teje kirno de kalunyre tijen kana tama cha ka yen kare tijen kan jang dang rodi tini no misalwala wajene former special presidential envoy ke pibor fair jen yan ka jere wi ke juba ka jen pai badaka me nike tuk pai badak chwaje chu yen anyok ayi chala do jen ba chaje yen ba jen kan the same thing the same fate jen do dan yan ka kan the same day no waken cha ka pick up a national security service which ka juba no in the letter micha gor ka changa well diok no ka jen pai badaka me ron kin dang rawi jen dang rawi dich aten who also serve as a member of the National Constitution Review Commission from 2011 to 2020 would me shall ke atenya mo jen chawarga gor ka gor je kirma yadit ko de ne de ti de kalun ne din kontila gad janden konden cha yen kirma yadit ka yen ka national security ka doba dan chalat ka jem wajen cha appeal lun ke cha apologize ka kwinen content cha gor jenene ajeni che ngajin go cha ne de ti cha ka yen ka doba dan yen ka kwai ke jem chela do ne. He described his appeal as extraordinary, noting that he no longer has direct access to Kir despite having worked closely with him for 9 years. Allah ateny wega atenya me yala da wajen shawon no da ga dan ro da ka lunke da ka wire ti jen barek jenen wajen ne ka gwase dan shiga da pinka Kir mu yadit ajene kan mentaka direct contact ni me cha ne dang rawti me cha ka yen kuma Kir ma yadi da national security rɛywec juba ajere cha ken cha jore cha je linke cha je nugo dar chu kut Kir ma yadi ajere chi tene ka run dang bangwan akan ka min je kana Kir ajere chi let pain ka korn run dang bangwan duno tama jana shi kan je ketal gwam de ka rodin jekten che request je kula lat gore jen wo da ka lun kan ite tene kan ga jand tene attention Kir jogo no nene please reconsider the detention of the two men, arguing that they had played a significant role in the liberation struggle and in the country business sector. Ajane kene dangrodi ti kene chika led along ko bikume but gwada dana te tin chika struggle bo ka kwinya gat ka kadeten kono let ka business sector rɛywec ka so Sudan gore jen wo de kalun. Ateny also recounted a court 2014 mission to negotiate with former rebel leader David Yaw, saying the general risked his life in an attempt to prevent Yaw joining on with Dr. Riek Machar to cause havoc to your embattled and fragile force then.
jene gwada meni ke 2014 eno gwada shi David yawa me shi de gorno de ke je ke ne dakre machar ke de kamat ke 2014 me shi ron me shi korje to ke 2013 eno shu ken woni dangro de ti ki wut kel ke wut kel mo jere general shal ke general akollo al arech eno wajen shu wut shal ke me wut shal ke yawa wacho je otwel yaw je ne wun murle kam le la kwer murle ni wa me che je twel rameda ne twel je general man wudete me de kolare o chirmite cham tama la wude ci jel ke sudoni je wude shal ke general so general mo waje rameda wude de long ko be yaw be je lan ko be kirmu yadit be je jon ke jowo dana shelat endo be la ram mo bilade bum kim yadit bete ka luang wa wudo mo chalade long right now jen chajo me chajalat aten chelade wone ne chagarmo che describe long no lual as a long time loyalist who once served as kir bodyguard and later undertook risky peace mission on behalf of the government wajen en wudo shalke misalo alba wajen chalad boni long locha kona bodyguard ba ka kumi kirmi yadit right now kwa kir kwa jela langa jangno de jelun so mishit kana me amile ro de temere wichin winemi chalade wonene turning to ayi attain praise him as one of South Sudan top businessmen and a key player in the oil and energy sector. He noted that ayi Trinity group of companies which include Trinity Energy, Gruch Mobile Money and the Wow Power Plant employ more than 9,000 people across the country. Would the dear member suda wajen a businessman michida de long kache ngwana de shop ke kinda dambong wan chamo kalat rɛywec ka South Sudan antama kwale gujeno jende kalun so mishit kana me shikir mu yadit chajalat chajalar kir mu yadit no dara dol dangroti dara kalun ma mille roda antama rɛywec wina me chana rodan update kame chiro da lat rɛywec kia kam nentin kon til SPLA IO kene kume kir mu yadit bana mandana shoda lat bana jeling nere tine ke kume SPLA IO tin kontin dor kaye ngai kon diale dong mi shiri podar chanu ngo kume SPLA IO de ngajen wo en walle eno ka shangul bakel ka pay ba dak ron kine dangaro yi jandangaro de die shi netin konti la ji SPLA IO chicken dor en shal kaye te ke dori kan ka kantin ke chicken ka kep ka ye river ka do badan shalat ke je waken chicken gurno bikan gote ko de shamach kirma yadit bikan gurno bikan ka kaf ere kurana chitu kam din ke kume mala kume SSPD ne rekonent pin kirma yadit yala no chicken ti shop ka barrow chicken kanak kan GSS PDF ka shaka nang ne shop ka DH ka shi kume SPLA IO chicken doro shal ke lasu kene libogo chicken ka kaf ka togan wala ka shang wal bakel ka pay badak shi kume mala kume SPLA IO shi report je tup ka nyok bo cha nyok mo kwa ja acknowledge kume SSPD mente pinkir ma yadit antama kamen chala da nɛytin kon tilla SPLA IO spokesperson Colonel Lampol Gabriel chala do ne jene ko tuoga karunwang antama jene gore jene ode ne dial konente ke ye town ko de kenti dweli ko chirante de brar mu ko chiro kapchong wude shal kame Gabriel Colonel Lampol Gabriel jene shikan goten kontin tideni SSPD ap kan dial chikan ga kap kalat kan no kan be proceed be kan wona ka doran shal ke ye town som lat kon me milarode kab kume Dr. Riek Machar kene kume mala kume kirme yadit ngai kone skor diene chitu ga man chitu ka penal gwad mi kume SPLA IO wachi ken bure biye bane ka jigmir gwada dan ke le chirme chala do kene shiken ka kap pan ka shanga wadi ka pay badek ron kin dangaro jan dangaro di do badan en kap ken keje ajaw dan chala no kene konte la dine SSPD aptin tere wichin winami chala do ken shika wa kan shikan nɛytin kontilla hali tintere wichin winami wachi kan ka wo moy kare ke
kwal kan kwa kien shuat kan dul kien nang kan koi u kan tal ke nyen do bdana washi ngwane Nuer ke jejen bori gan kor mo gan yo tuter ka cha de ni SSPDF cha ka chu nagna ka jodan chalat bat kan pegandan en chi ten yen kana kolat yalan jen wo chi kor mo chorlat de kon te ngai ku en kur dan le rode ko ne ko en kume kirma yadit jen kan rode realika ka do dan dong der ko der je ter ke je jen gwas ko ken gui ken wo chi Nuer chi dwal chit ka ta dan gui ken je but no Nuer kon te wishin mi ke ready no en kume SPLA IO kanete mo gor no bi karodian mo ka position to bom ko ngai kan no korengwan ke kiwo ken ka ben de jome dara wo ka ya ka do dana de yana linga je gor kon no ko ne diala ko ne to bana keling ko ken ne diala tini lat ken no en kur dana to ok chere ngai kono no mi share ale ko ready na won kume SPLA IO jen ready long chere ngai kono cause ngai ken gwan go mu te chicken boom ja to baga yo ngagra te rami mo mi bile participate ka kume kirma yadi chere ma dara ngai kon diale ko en kir che gorno de kume SPLA IO dar te kalwang so en jo link kono me jo dana shala de kume Dr. Machar en go chikor sha oda lahat ke chikor sha tuok ne dial kono pin Dr. Machar ken no tame en dordan en channeling kenete pindian ka ken buka wo nyam ko bi ken kume men right ke kirma yadi bi ken deal nyen ka ana a jor dien ndong de nyaka kon kel gwasame wane ne na mene dong der worker ne to konti la family shala do take shek no me she ko wife ke de ko la shere mi nyegde wa che je yet ka mut ke ka ngom kama dol payam ka willis card ne mene dor jane check no che nyegde che je yet ka ngom no Ramadan en chi nyegde yet ka ngom chwale aban yor kir no anyok Ramadan en cha yet ka ngom wajen shenkan ni jen dor kela mo ka chwala abuk deng chi wun mishal ga garang lual the youth chairperson in the area described the incident as despicable ka jodan chalat ke je biran be nyegde be jene ko dong chaji queen nyegdu met koru so ngai kono en dong Nuer nun dong ngane to konde larik la kan kalat but right now jang let ken so which I can say that ala jang culture in ken Nuer culture is the same ngai yana no chalat no cha chegmo cha janak nyagda kata dan chalat keje wa Ramadan en chana ke chega chana wa jente ka gat misha ban pin madal payam administrator amishal ka tong chalat no shimishir kana mo chetwok chalat no me chetwok be je lon kana twok ka ta bangwan ka chang kangwan jene chara mo men chalat kenyam jene cha japel cha japel cha cholo no ber lo te mo kana lat no wa ko le la do dana jene be ne to tek de ke to duel chayu yed nyagda jenta dana liweja so shang men nan ke lo shikana dorkel ko yala no shikana dorkel so na me mijia charo da lot ko de randere jalat so mi shikana mo beja met so bi quantity bana ka ngaj ka ta dan en token ke je eno men yam en gwalong o bran bro da ngajo jin nyek do no mo nyek do mun nogi wala she nyek do mun nogi jena kwa wuni la kwa le la advice no please go rejeno yen bia rudu nan kanetin kon tin dong lai nyang na kun so go rejeno wood by step up ko jen che bundong yeno ba kwen ka binas bi kan work mi dong they can work mi na karudin ko jen dana talk gwaye chana nyogolo jok katin kon pai kon kalingwa same kume SPLA IO lat kone ge kwide bana ngaje no ken kenete mo ti chare ya leken wo bi ken kume bi keneter ne to walat ken no kume SPLA IO ba kare ya ka dor de ni Uganda ken wo ba ka bo keren ya leke ba ka bo ka metidit ba ne to wanji ken forget no ne no kume SPLA IO no ken kume mesit ke kume kirme yadit kana kon ngaj gwaze me ke leo gwaden te ka buisin ke chare totin rudian dial de ko la no ku kare ala rodi ne ka tele ne iti mo de re rob ka dong bu tel plan mlet kenam
so plan dien gwi keno ba mal ba je lat buga bere wich but che kenen wo chikir mi yadi che mal che gor mal dana gor keno de lat ko che mal che gora shinetin kontila kuma SPLA IO chikene gwijen wo tell add the option the no ken bike nyen ki bike ter ke kume merwai ke kir mi yadi ajen minen yenen tama to court ngwan ticketin so mi jakon kodi mugur kono no bi kume men raike Dr. Machar ba kor be japel ke jen tam me gore jeno ba Dr. Machar ba je dilu nyere yena so those are the option ten kono dong de lat akir but ko sikir shakalat gwe jen wo mandana lede mogwa cha char ka ta dan dong bi rig bu ben ka jare which ka so Sudan ke gwe jeno dong china chicken bete ka tel okay lade jeno dong ku SPLA IO che tel wang ke che tel power so those were the reason and dan dong ne entame gore jeno bat kum SPLA IO bat kum SPLA IO chikane logo no ba ka bat so me chikala no jen kor wang de telmo dot yen balat me jakir me yadi ko ne mu etecha mal che jenok right now bedin ngaje no and point de en kir me yadi bunatu gwad dan teten so gore jeno de kir dera zil charagwa agwa puch ko mu ejela de kuje bedil ngaje no Jerungten ko ci kuma SPLA IO en tama gajen gwaza ko ci kan ngar gor jeno de ke di la lerano yena kwa peace kwa je implement wa Dr. Machar kwa je wo ketijen aberar ama la be je belat ban mu kan kimne je bein bar ci kan goro luin kene shirka do brana gor ke je ke kwa je demana kume ne dialan content rɛywec so Sudan and many international community nyu de gwanu be kor bangot kamu weniam so na me chi chong shi magwa so de kir mi yadit dere Dr. Machar dere je delun so jo me gor ke longa no de kir re je delat raina murai kone wa kir legacy ki selpa kir legacy the legacy that selpa kir cannot escape and tema murai kone ata dana shakore shakan wokaja South Sudan tragedy is not an accident. It is the legacy of President Salva Kiir, marked by deep betrayal that will outlive his presidency. Migi kono magwad magakir mayadit ano be chole legacy de che jeg legacy ami be bain pin. Pati Kiir cha kur cha je choose. E chunde no bana be kanak. Neneje keta medane sha independent charge ke 2011. South Sudan shunga kel a shunkan kel alane tichi chiang me bejbe chicken root ka gwad ber chicken root ka gwad ber alo telekur medela tuok dine dialde ga jal kel de kume dere jal kel de wude shalke me kir mayadit kana Dr. Machar de ga jal kel chicken mayadit cha de nong no be kur be jamek namo chi jenda na gurke mlat kone no nene ano bi wude shalka me kir ma yadit no ano be wuj baje yar no gone je no bna bu terere ka na me awa mi jek chi shang magwa so kir ma yadi dara reng ma cha dara je zil release kajen 2011 edan chinedi ngwan chi ga jala kele long jamal che ben ko shanga jone dial chi ga chonkel shwa flag kie ber shwa je chunga ne dial kel ka korune dangwel ngwan later ti duobe dane de so Sudan daro niam ko je chaylo yar akir so chanong ne je kir no be kanye be ka ti sha tuok be kum be je yar this 14 years che kir ma yadit che ruje keme che wuche je yar dada kaini la ante de kolar no ken gadi al pit ken reiri kalong they are growing up in trauma sovereignty ke bome dane ngai kondi ala shajabat wan me kir ma yadit entama ngaden ji Uganda tel ne ko ken so we mean that kir ma yadit nyod jen go che boy ke che fail ban nyo je kala rodi nanda mandu ne shen kon nyek mala ya no roi ne gwasa me ka Nuer online TV channel chuje pero jeno jin bi Nuer online TV channel bi nyo ane de ko ken bi ate kamal ban je ka kor gwaten be bye bye